Dukomeje kubasuhuza tubifuriza uwa gatandatu mwiza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bigiye bitandukanye nkuko twabasezeranyije ko ahangaha ariho ugomba gukura amakuru mashya, amakuru y'ibikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagarutse turi kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 aho tuza amakuru mashya, amakuru akomeje kuvugwa. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, agahuru k'imbwa kahiye. M23 barimo kuyirasa amabombe menshi mu duce turimo Gikuku, uduce turimo Mirangi, uduce turimo Burindi, uduce turimo Rukundo, twose twabereyemo kurasana gukomeye cyane. Aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu turaje tukakubwira operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo z'u Burundi, ari nako tukubwira inama ikomeye cyane, inama yahuje abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Gusa iyi nama yagaragayemo udushya twinshi. Ese utu dushya ni utuhe? Ari nako Perezida Tshisekedi yanze kwitabira iyi nama, yanga no kugira uwo yohereza umuhagarara. Ese Perezida Tshisekedi yatangaje iki nyuma y'iyi nama? Ari nako tukubwira inama ikomeye cyane yahuje abayobozi bose b'intara Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Ni inama yabereye muri Kivu y'amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Iyi nama yafatiwemo imyanzuro myinshi igomba kubahirizwa mu gushwanyaguza ibirindo byose by'umutwe wa M23 ngo bagaca agasuzuguro ku Bugande, u Rwanda, Kenya na Sudani, kuko ibi ni ibihugu leta ya Kinshasa yamaze gushyira kuri raporo y'umutekano muke ukomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere na mbere yuko turambura aya makuru, reka mbanze nsuhuze inshuti n'abavandimwe bacu mukomeje kutwereka ko tubanye. Reka mbanze mpere kuri Mapendo Olivier uri Igoma, turagusuhuje cyane. Ari nako nsuhuza Aimable uherereye i Burundi, ari nako nsuhuza Noni uherereye i Rucuru, ari nako nsuhuza Timurasha iri Nyanza Rake. Mwese dukomeje kubasuhuza, mboneraho no gusaba wowe udukurikiye kugira ngo ukande subscribe, comment ndetse na share na comment, ubundi utubwire aho uherereye tukwisuhurize nkuko twabibasezeranyije. Tugomba kubana kugira ngo tumenye amakuru, nawe utubwire aho uri tugusuhuze. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rurimo guca ibintu, urugamba rurimo rurumvikanamo imbunda ziremereye. Noneho agahuru k'imbwa kahiye. M23 irimo irasukwaho ibisasu biremereye. M23 irimo irandagazwa biteye ubwoba, kuko ubu ngubu teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo harimo kuberamo amaoperasiyo akomeye cyane. Reka duhere muri Rucuru. Ubundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rucuru mu bice bitandukanye haramutsemo agahenge. Gusa aka gahenge karamutse mu bice bitandukanye, ni nako ahandi byazindutse bimeze nabi, kuko hano Kanyabayonga iminsi igiye kuba 10. Uyu ni umunsi wa 10 Kanyabayonga, abaturage bataryama ngo basinzire bitewe ahanini n'amabombe aremereye akomeje guterwa ahangaha. Ni imirwano yazindutse yumvikana mu gace ka Gikuku, iragenda ifata agace ka Gikoko. Utu ni uduce turi hafi neza y'uduce twa Mirangi ndetse na Burindi two twabariyemo urugamba ku munsi w'ejo, kuko ahangaha Gikuku ndagira ngo nkubwire operasiyo yakozwe n'ingabo z'Abarundi. Ari nabwo mbanza gusuhuza abadukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, mbakurira ingofero, kuko ingabo z'u Burundi zikomeje gukora amateka akomeye cyane. Ubundi ni operasiyo yari yapanzwe aho guhera isaa 9 z'ijoro aribwo abarwanyi b'Abarundi baturutse muri teritwari ya Masisi barazamuka bafata muri Rucuru, bageze
hariya neza Kanyabayonga nibwo batangiye kwikwiza ibice bitandukanye, ubwo itsinda riyobowe na Koloneli Kabundi binjiraga ahangaha Mirangi bafashe mu gace ka Gikuku. Ubundi agace ka Gikuku ni agace kari strategique kuko uri ahangaha Gikuku, ubu ureba neza santere ya Kanyabayonga niho M23 itamenye ibyabaye kuko indege zanyonyegeje amasasu. Umurwanyi wa M23 wese wagira ngo arazindutse cyangwa se avubutse mu byo bari bihishemo bahita bagagwa muri ambushi ikomeye cyane yari yatezwe n'ingabo z'abarundi. Ubundi nabo banyanyagiza amasasu menshi barimbagura abarwanyi mutwa M23 ahangaha Gikuku. Hasize hapfiriye abasirikare benshi ba M23 nk'uko imbone zacu zibyutse zitubwira aya makuru, nk'uko binabyutse bigaragara ku bitangazamakuru bitandukanye by'abaturage bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose babyutse bashyira ukuri kose ahagaragara, bagaragaza ko kuri ubu ngubu muri teritwari ya Rucuru mu bice bitandukanye byiganjemo Kanyabayonga hazindutse habera umukutano, hazindutse habera intambara ikomeye cyane, by'umwihariko intambara ishegeshe abarwanyi b'umutwe M23. Ubundi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagombaga kwitabira inama ikomeye cyane, inama yahuje abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni inama yari irimo irahuza abo bakuru b'ibihugu batandukanye, by'umwihariko n'inama yateguwe na Perezida wa Sudani y'Epfo. Uyu nta wundi ni Salva Kiir usanzwe yaragizwe n'umuyobozi mukuru w'uyu muryango. Bivugwa ko Perezida Tshisekedi yanze kwitabira iyi nama bitewe n'amagambo akomeye cyane yagaragaje, amagambo akomeye cyane yatangajwe na Perezida wa Kenya Dr. William Ruto, washyize ukuri kose ahagaragara akavuga ko u Rwanda rutakabaye rwikorezwa ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bizwi neza ko abarwanyi ba M23 ari abakongomani atari abanyarwanda. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto ibi yabigarutseho nyuma y'uko ashyize ukuri kose ahagaragara akavuga ko Kongo itakabaye ifata umwanya ngishinze u Rwanda kuba nyirabayazana w'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bizwi neza ko Kongo ihanganye n'umutwe M23 kandi uyu mutwe ugizwe n'abakongomani ubwite. Kuri ubu ngubu rero intambara ikomeje guca ibintu, imirwano ibyutse ica ibintu, imirwano irimo irumvikanamo imbunda ziremereye. Gusa reka tubanze twitse ku mirwano yo ku munsi w'ejo hariya muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse no muri Nyiragongo, kuko imirwano yo ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 yabereye mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni intambara yahanganishije uruhande rw'ingabo za Kongo FARDC na M23. Amasoko yacu avuga ko iyi mirwano hagati y'ingabo za M na FARDC yasize abatari bakeya bahasize ubuzima, kandi bikaba imirwano yabaye mu masaha y'umugoroba kugeza mu ijoro. Nk'uko bivugwa ngo iyi mirwano yabereye imubambiro hafi ya santere ya Sake, yasize FARDC isenyaguye ibifaru by'inyeshyamba z'umutwe M23, isiga leta ya Kinshasa irambuye ishwanyaguje abarwanyi benshi ba M23. Ni imirwano yabereye mu duce turimo Oso, Bihambwe, Ruvuzandekwe, Gatsiru ndetse n'ibirombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya, kuko imirwano yabereye Rubaya ntago ari imirwano ikomeye cyane kuko nugukozanyaho kudakanganye hagati ya M ndetse n'abawazarendo. Indi mirwano ikarishye yabereye mu nkengero za santere ya Kanyabayonga mu gace kahitwa Burindi, kandi nayo yabaye mu masaha y'umugoroba. Byasobanuwe ko urugamba rwabereye imubambiro no mu nkengero za Kanyabayonga rwose rwabereye amasaha amwe, kuko n'urugamba rwari rwateguwe na leta y'Kinshasa bagambiriye gushwanyaguza no kurimbura inyeshyamba z'umutwe M23. Gusa ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa niryo ryagabye ibitero bikomeye cyane
cyane kuri M23 hariya i Burundi, ariko ibi bitero biza gushegesha, biza gushengabaza abarwanyi umutwe wa M23, by'umwihariko bivuga ko 13 bahasize ubuzima abandi bagakomereka. Ku rundi ruhande ibi bitero bikomeye cyane byagabwe muri santere ya Minovo muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, bikaba byarumvikanyemo ibisasu bikaze, ibisasu bya rutura, naho ndetse ibyo bisasu byangije byinshi. Mu byangijwe harimo gusenya amazu y'abaturage, ndetse kandi bamwe mu baturage bahunze batazi naho barimo guhungira kuko aya masasu yararimo kuhagwa ameze nk'imvura. Ibyo bibaye mu gihe i Bukavu ahazwi nko mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo hateraniye abadepite n'abayobozi bose b'inzego zitandukanye bo mu ntara Kivu zombi kugira ngo basuzumire hamwe icyakorwa kugira ngo umutekano ubashe kugaruka muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, kuko intambara ikomeje guca ibintu, intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya. By'umwihariko iyi ntambara ya M na FARDC ni intambara ikomeje kuvugisha abatari bakeya, ni intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya. By'umwihariko M23 nikozwa ibyo gushyira hasi intwaro kugira ngo yerekeze mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. M23 irashaka kurwana paka kugeza ku isogonda rya nyuma ifashe ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa, nk'uko byanatangajwe na Colonel Nanga usanzwe ukuriye iri huriro ry'imitwe ya politiki ndetse na gisirikare rya FCI. Kuri ubu ngubu wamaze gushyirirwaho abakomando bagomba kumuhiga bakamuca umutwe, nk'uko leta y'i Kinshasa yamaze kugaragaza abakomanda bagomba guca umutwe bagomba guca perezida wa M23 uyu nguyu Colonel Nanga. Amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara ko miliyoni z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyirwaho kugira ngo Colonel Nanga n'abayobozi bakomeye cyane ba M23 babe bakicwa. Bivugwa ko hari umukomando wagaragajwe wahawe gahunda yo guhitana bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ba M23. Ibibaye mu gihe Perezida Tshisekedi yanze kwitabira inama igira ya 23 y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yanze kwitabira iyi nama ya 23 y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ni kuri uyu wa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yanze kwitabira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa EAC, ntiyigera atanga n'umuhagarira. Iyi nama yategujwe n'abanyamabanga bakuru ba EAC. Abakuru b'ibihugu bagomba kwemeza umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango. Uyu ni wundi ni Veronica Maune wasimbuye Dr. Peter Mathieu wagizwe ambasaderi wa Kenya mu gihugu cy'Uburusiya n'umucamanza w'urukiko rw'uyu muryango. Indi ngingo yari iteganyijwe niyerekeye kuri raporo y'umuyobozi mukuru wa EAC, akaba perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit ku ngendo yagiriye mu Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse na RDC, ariko yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batanu. umunani bagize uyu muryango na Tshisekedi arimo na Ndayishimiye na Dr. William Ruto barabura. Perezida wahawe ijambo bwa mbere ni perezida w'igihugu cy'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni. Yashimiye Salva Kiir Mayardit kubw'urugendo akomeje kugirira muri ibi bihugu, by'umwihariko akomeje gutanga umusanzu mu gushakisha umutekano muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Salva Kiir yahamagaye Tshisekedi cyangwa amuhagararire amenyesha ko adahari. Nabwo uyu munyamuryango watangaje ntabwo yigeze atangaza impamvu Tshisekedi atitabiriye iyi nama irebera cyane ku mutekano mu burasirazuba bwa RDC umaze igihe kinini warazambye. Urubuga rwa African Intelligence rwatangaje ko Tshisekedi yanze kwitabira iyi nama bitewe n'impamvu. Perezida wa Kenya William Ruto
aherutse gutangaza ko abarwanya umutwe wa M23 ari abanyekongo, bityo ibibazo bya Kongo bidakwiye kwegerwa ku gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro na Jeune Afrique yakozwe mu kwezi kwa gatanu Perezida 2023, Perezida wa Kenya Dr. William Ruto nk'abakuru b'ibihugu twahaye inama, twakoze inama, turabizi ese aba M ni abanyarwanda cyangwa ni abanyekongo, maze RDC iravuga ngo ni abanyekongo. Impamvu zari zaragaragaye, niba se ari abanyekongo kuki muhinduka mugafata ibibazo bya Kongo mukabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda? Perezida Ruto nawe ati utitabiriye iyi nama we yahagarariwe na minisitiri, akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya, uyu nta wundi ni Musalimo Mudavadi. Ndayishimiye we ahagarariwe na visi perezida w'u Burundi, uyu nta wundi ni Bazombaza Prosperi. Impamvu yo kutitabira iyi nama cyangwa agire uwumuhagarara kwa Tshisekedi ntago irasobanuka. Abitabiriye iyi nama aba bakuru b'ibihugu umuryango wa EAC na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Salva Kiir ndetse na perezida wa Sudani y'Epfo ndetse na perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Hussein Shabani wa Somalia ndetse n'umunyamabanga mukuru wa EAC. Yanatangaje ko abaminisitiri bari bitabiriye inama bari bagaragaje impamvu abakuru b'ibihugu babo batitabiriye iyi nama. Iyi nama ibaye mu gihe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye umutekano ukomeje kuzamba, uko bwije nuko bukeye intambara ikomeje kuduga, ikomeje kugenda irushaho kugwamo abatari bakeya, kuko leta ya Kinshasa yo yamaze gufata umwanzuro w'uko nta biganiro igomba kugirana na M23, ahubwo igomba kuyicanaho umusiriro w'amasasu kugira ngo aba barwanya umutwe wa M23 bahunge basubire mu bihugu baturutsemo. Nubwo iyi nama ikomeje kuba aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba gakomeje gututumamo intambara, kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yatangaje ko abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015 batashoboraga kugera kuri iyi ntego, nk'uko iki gihugu cyabo gifite gisirikare cyakunze ubumwe kandi gikomeye kurusha uko babitekereza. Nk'uko yabisobanuye, yavuze ko iyi kudeta yari iyobowe n'abarimo General Maji Godfried niyo mbere ndetse yabaye mu gihe Nkurunziza wayoboraga u Burundi yari yagiye muri Tanzania mu murwa mukuru w'iki gihugu, ahari habereye inama y'abakuru b'ibihugu yari yabereye muri Tanzania, inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Abasirikare bari ku ruhande rwa Nkurunziza basubijeho ubutegetsi bwa General Niyomborenye. Abasirikare bari bagerageje gukora iyi kudeta. Mu kiganiro n'abasirikare b'u Burundi barwaniraga ku butaka cyabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, Perezida Ndayishimiye Evariste yagaragaje ko anagaragaza ku ruhare rukomeye cyane rw'abo basirikare bapfubije iyi kudeta yari yateguwe igomba guhirika Petero Nkurunziza. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste agaragaza neza ko abizi neza kandi azi abari bagize uruhare mu gutegurwa kw'iyi kudeta yagombaga gukorerwa perezida Nkurunziza. Yasobanuye ko u Burundi ari igihugu gikomeye cyane, u Burundi ari igihugu gisanzwe kizwiho kuba gifite ingabo nyinshi, kandi u Burundi bukomeje gukora iperereza mu gitero gikomeye cyane, mu bitero bikaze Red Tabara imaze igihe irimo iragaba muri iki gihugu. Ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi avuga ko inyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara zifite ibirindo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugerageza guhungabanya umutekano w'iki gihugu, gusa avuga ko zitazigera zibigeraho ngo
nubwo abizi neza ko hari abaziri inyuma bityo yiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose kizagerageza gufasha uyu mutwe wa Red Tabara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste akaba n'inshuti y'akadasohoka ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kohereza ingabo nyinshi uko bwije n'uko bukeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko zifasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kugerageza zikamufasha mu guhangana n'umutwe wa M23 bose bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zinjiye kuri ubu butaka zigambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. U Rwanda ruhakana ibi birego rukagaragaza ko nta hantu ruhuriye n'umutekano muke uri ku butaka bwa Kongo, ahubwo Kongo kariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 kugeza na n'ubu ngubu bagikomeje gutegura umugambi wa jenoside babifashijwemo na Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Ndayishimiye Evariste, kuko ubu ngubu FDLR irimo irakorana bikomeye cyane na FRDC, irimo irakorana bikomeye cyane n'imbonerakure z'u Burundi, irimo irakorana cyane n'ingabo z'u Burundi FDNB. Bivugwa ko izi ngabo zose zihurije hamwe umugambi wo guhangana na M23 nabo bakazafatanya na FDLR bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko niyo nsanganyamatsiko buri munsi aba barwanyi ba FDLR bahora bigishwa ko bazageraho bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rwongereye ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi, rwiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose kizaturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.